Месцы найбольш жорсткіх баёў. Самы магутны агонь праціўніка выпаў менавіта на гэтую частку кобрынскага ўмацавання брэсцкай крэпасці. З казармы ўсходняга форта абаронцы пад камандаваннем майора Петра Гаўрылова змагаліся за цитадель до апошніх сил. Попав здесь в плен, последние защитники крепости испили чашу, когда их не просто обычным оружием уничтожали, их выжигали огнеметами. И сегодня осталось уже несколько свидетелей тех событий. Это те, кто были детьми, маленькими детьми 38-36 года рождения. Но в их памяти, наверное, и зрительной, необъяснимой, и обычной памяти навсегда останутся те ужасы. Успаміны абаронцаў форта і іх дзяцей дзённік Петра Гаўрылова праклалі шлях да ўтварэння гэтай экспазіцыі. Задумка яе стварэння выношвалася не адзін год. Аўтарам архітэктурна-мастацкага рашэння стаў мінскі мастак Юрый Сухаў. Музей включае 7 залаў. Экспозицию на улице. Здесь будет работать и классическая форма подачи, и интерактивная форма, и подсветка. И каждый из наших посетителей сможет для себя по-своему открыть Брестскую крепость, посмотрев, может быть, кадры художественных фильмов, отрывки, безусловно, посмотрев на произведения искусства. Но главными будут свидетельства. Это те артефакты, которые сохранила нам земля крепости. Рассказ об обороне Восточного форта – это обращение ко всем нашим жителям нашей страны и вообще других регионов. Не забывать то, что предшествовало нам. У сценах крэпасці назаўсёды тыя жудасныя дні лета 1941-го. Усе дэталі абароны ўсходняга форта і памяць аб тых, хто абараняў гэта ўмацаванне, намагаліся захаваць у дробязях. Па папярэдняй інфармацыі, ўжо 22 чэрвеня, у дзень смутку і памяці, можна будзе ўбачыць форт амаль такім, якім яго запомнілі герой і іх дзеці. Ганна Буйкевіч, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».